Reka tubibutse ko muri abagaciro kuri twe mwese mwahisemo gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh, tukaba twagarutse ngo tubagezeho amakuru abarimo aravugwa muri aka kanya. Niba utarakanze subscribe, ibuka kwikanda, ndetse kandi niba kunze amakuru yacu ukaba wakanda kuri like, ndetse ukibuka no kuba wayasengeza abandi kugira ngo bose babashe kuba babona amakuru agezweho. Amakuru yacu turaza kuyahera mu karere ka Muhanga. Tubabwire ko umugabo ari gushinjwa gusambanya umwana we bakabyarana abandi bana babiri. Turaza kwekomereza mu karere ka Gasabo. Tubabwire ko ababiri bakurikiranyweho kwica umwana babyaranye bakamuta mu bwiherero. Reka twibete gato tugaruke tubagezaho amakuru arambuye kuri izi ngingo zigenze tumaze kubagezaho. Tubahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Reka tuyahere n'ubundi mu karere ka Muhanga. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umugabo w'imyaka 52 ukekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa bakaza kubyarana abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Uregwa atuye mu kagari ka Gihara, umurenge wa Runda, mu karere ka Kamonyi. Mu bihe bitandukanye yagiye asambanya umwana we w'umukobwa kuva afite imyaka 14 kugeza afite imyaka 22. Ubwo yamusambanyaga yamubwiraga ko atagomba kubivuga, ko nabivuga azamwica, biza kugeraho amutera inda babyarana abana babiri. Ibi byaje kumenyekana ari uko uyu mugabo uregwa atangiye kujya amukubita akamubwira ko azamwica. Umwana arimuka ajya gukodesha. Uregwa akajya amusanga aho yagiye, nabwo bakaryamana. Nyuma ajyana umuhoro avuga ko ari bumwice. Niko guhita abibwira abaturanyi, batanga amakuru, uregwa ahita afatwa. Mu ibazwa rya mbere umugabo yemeye icyaha, asobanura ko yahisemo kubana n'umwana we kubera ko abandi bagore bari baramunaniye, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha ikomeza ibivuga. Icyaha cyo gusambanya umwana uyu mugabo akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 14 n'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023, rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Gasabo. Turababwira ko babiri bakurikiranyweho kwica umwana babyaranye bakamuta mu bwiherero. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakiriye dosiye y'umwana w'umukobwa w'imyaka 17 wabyaye umwana akamuniga, yarangiza akamuta mu musarane. Icyo gikorwa cy'ubunyamaswa akaba yaragifashijwemo n'umusore w'imyaka 33 wamuteye inda. Amakuru yamenyekanye tariki ya 16 Gashyantare 2025 mu murenge wa Ndera, akagari ka Kibenga, umudugudu wa Rugazi. Abaturage bemeza ko uwo mukobwa yabyaye tariki ya 15 Gashyantare 2025 kuko aricyo gihe babonaga atwite. Nyuma yo kubyara, uwo mukobwa yajugunye uruhinja mu musarane ahita atoroka. Uruhinja rwaje gukurwa mu musarane basanga ruziritse igitambaro mu ijosi, rusa nkaho barunigishije icyo gitambaro, rufite n'ibikomere mu mutwe. Uyu mukobwa yaje gufatwa mu ibazwa rye, yemeye ko uwo mwana ari uwe wamubyaye, agahakana ko atari wamujugunye mu musarane, ahubwo ari umuhungu wamuteye inda wabikoze, kuko yabyaye bari kumwe, amuhereza umwana, undi ahita amuniga aramwica. Ajya kumuta mu musarane, arangije amubuza kuzagira uwo bibwira, amukangisha kuzamugirira nabi. Umusore we ariko ibyo byose arabihakana, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha ibivuga. Icyaha cyo gusambanya umwana uwo musore akekwaho giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cyo kwihekura bombi bakekwaho giteganywa n'ingingo ya 8 y'itegeko 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.
tukaba tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aka kanya. Amakuru yacu nakagaruka ngira ngo mu wakoze subscribe amakuru ukomeza kugenda uyabona ku gihe. Reka mbibutse ko nitwa The Fresh, iyi ngiyi ni chaîne yitwa Ivuga TV Rwanda. Turabashimiye cyane.